به نام آن که دل کاشانه اوست. السلام علیکم. به همه شما بردباری تمنا دارم. در زندگی مردانی هستند که زنهای خود را عذاب میدهند، میزنند و باز چی کارها نمی‌آید. زن بسیار نازک است. نام او خیلی زیاد بود، اما بسیار فکر کردم که چگونه حرف زنم تا به مردها سخت نرسد. در بسیار جاها می دیدم که می گفتند که این گونه نوجوان مرد است، این گونه نامرد است، چه دشنام هاشو نمی دادند. پس مردها گوش کنید. عائله بود، زن و شوهر، دخترچه داشتند. این مرد بسیار همسرش زنش را عذاب میداد، میزد. برای هر چیز و ناچیز در زندگی بسیار هستند که همین نمکی آش و دیگر هر چی که است یک بهانه بود میزد. روز پدر و پسر دخترچه‌اش بازی داشتند. پدر این گونه میگفت قلب پدر، جان پدر، بازی. مادر ناگه چشمش افتاد، گفت که مردک جان، دخترمان را دوست می‌داری؟ گفت بله، خیلی دوستش می‌دارم. دخترمان بزرگ شده ایستاده است و آهسته روز از روز به شوهر میدیم خدا خواهد اگر رفت و شوهرش دخترمان را عذاب دهد، زند، چی؟ مرد یک لحظه ایستاد، غضب کرد، گفت میکشم. هر کسی دخترم رو چیکار کند میکشم. گفت جهل کرد. زن نگاه کرد و گفت مردک، من هم دختری مردی هستم که مرا بسیار دوست می‌دارد. همین اگر فکر کنیم در حقیقت درست است. نمیخواهیم کسی دخترمان را عذاب دهد، نمیخواهیم کسی دخترمان را زند، اما زنان ما، همسران ما هم دختر کسی هست. هیچ عائله را ندیدیم نگوید که پدرش مادرش را زند. در زندگی بسیار بود. کودک بودیم، یاش بودیم، یاد داریم. بعداً حالت ها می شد که نامرساگی، نافهمایی با پدر مادر را می زد. مادر گریه می کرد، کودک ها می ترسیدن، چیزی دیگر. همین را یاد دارید. نمی خواستیم که پدر مادر را بزند، نمی خواستیم که پدر مادر را عذاب دهد. پس او هم مادر فرزندان شما است. دو دلیلی ساده آوردیم. گمان میکنم مرد بننگ و بناموس میفهمد، اما اکثر مردان همین شب نمیخوام به ناموسی گویم، لیکن یک نامه آمد، گفت یک شکایت دارم. گفتم چی شد؟ گفت شوهرم جوره هایش رو میگوید که همین عروسی من است، رفته گپ زنید. یعنی این مرد جوره هایش رو میگفت است که زنش را صاحب فرزند هستند، میگفت است همون عروسی من است، آیمی من است، رفته گپ زنید، رفته دیویژنی کنید. بیان همین گونه جواب داد و باز گوناگون است. زنها را احتیاط کنید. من اکنون از این زیاد چی میگویم؟ روزی مرد دیگری هم بسیار همسرش را عذاب میداد. مست می آمد، زنش را میزد بیهوده. روزی اومد همسرش را زد، آنگونه زد که زن بیچاره، زن گل است، نازک است، برای چی ضعیف میگویند. دیگر خانه گذشت، گریه میکرد.
бечора баъдан келинҳо вақте мезананшон хонаи падараш нест ки ё падар занад назди модар мерем, модар занад назди падар меравем. касе нест ки ғамашро гӯяд. дар хона гирья мекард. ногаҳ дарро касе куфт. мард ба қаҳр омад. дарро боз кард ки дар рӯбарӯяш дид падари ҳамсараш, бародаронаш, ҳама назди дар. як лаҳза шок шуд. дасту по хурд, надонист чӣ кор кунад ва гуфт биёед хуш омадед. дар омадан домод гӯён ҳама гузашта нишастанд дар меҳмонхона. бародаронаш гуфтанд кани хоҳарчаи мо наменамояд, намебарояд падарро истиқбол гирад. надонист чӣ гӯяд. гуфт як лаҳза ҳозир фарёд мекунам. дар омад ки зан рӯи курба хоб буд, гирья мекард. гуфт хез, падарат, бародаронат омадааст. ин тавр гуфту худаш чет рафта истод. бисёр тарсид ки агар ки ҳамин лаҳза барояд гӯяд ки ҳамин маро зард, содда карда фаҳмонӣ мардро киса карда баромада мераванд, ҳам падараш ҳам бародаронаш. ино хоҳардоро духтардоро хуб мефаҳманд. зан хест баромад. падарро ки дид боз дилаш пур шуд. давиду оғӯш кард, падарро гирья кард. мард сараш хам буд ки ҳозир гуфт тамом. падар гуфт духтарам, ҷонам, чӣ шуд? чаро гирья мекунӣ? нигоҳ карду оби дидашро пок карду гуфт падар, дидан баробар шуморо дидам, дилам пур шуд, зеро шуморо ёд карда будам. мард нафасаш баромад. мардро нафурӯхт. хуб қабулшон кард, гуселонид. ба гоҳ мард кор рафт. то бегоҳ фикр кард аз корҳои ношоями худ, аз корҳои ноҷавонмардии худ. бегоҳ як даста гулро гирифту овард. гуфт ҳамсарҷон, маро бубахш. яъне як амали неки ҳамсар ӯро ба фикр афтод. ин гуна қиссаву хело зиёд аст, хело зиёд аст, аммо гумон мекунам ҳамин порчааш бас аст. биёед ба ҳуш биёем, ба худ биёем. кӯшиш кунем ҳамсаронро, модаронро эҳтиром кунем, эҳтиромашонро ба ҷо биёрем. зан аслан аз мард шудааст, аз қубурғаи чапи мард. ӯ як узви мо ҳаст. чандин борҳо мегуфтем эй мардҳо, оё мешавад як узви шуморо бибурем, як лилакатонро бибурем, як почакатонро бибурем, ё ҳар узве ки ҳаст гӯш, бинӣ бурем? тоқат карда наметонем, чунки ин узвҳо барои мо зарур аст. аммо зан ҳам як узви мо аст. мо набояд ӯро озор диҳем. ё гиред як чӯбча гиред, дар ин дасти худ занед, тоқат карда наметавонед, чун зан ҳам узви мо аст. фикр кунед, бо сар фикр кунед. устод мегуфт сар беҳтарин неъмат аст. гуфтем чаро? тамоми нозукиҳои узви инсон дар сар ҷойгир аст. чашм мебинем, гӯш мешунавем, даҳон мегӯем, мебӯем. тамоми неъматҳои бузург дар сар аст. барои ҳамин сарро кор фармоед мардҳо. кӯшиш кунед азоб надиҳед. ва занҳо шумо низ дар баробари ин пурсабру пуртоқат бошед.
برای هر چیز و ناچیز زنگ نزنید، نگید که پدر مادر این مرا میزند یا چیزی دیگر. روزی از کاری کردهش پشیمان می شود. شما را دوست می دارم و خدا حافظ.